Diyo ijwi bonani. Umwaka mushya muhire, umwaka w'imigisha, hamwe namwe mwese mudukurikiye muri uyu mwanya, muri mu Rwanda, mu Burundi, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Uganda, muri Tanzania, Malawi, Mozambique, Zambia, Kameruni n'ahandi ku mugabane wa Afurika ndetse no hanze yawo. Abatwumva, mbere yo kubagezaho gahunda yihariye y'umunsi mukuru w'ubunani, tubanze tubagezeho iyi nkuru y'itabaruka ry'uwahoze ari umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi yose. Papa Benedicto wa 16 yitabye Imana ejo kuwa gatandatu ku myaka 95 y'amavuko. Mugenzi wacu Temistokle Mutijima araduha ibindi kuri iyi nkuru. Leta ya Vatikani ivuga ko kuva kuri uyu wa mbere yuko ashyingurwa, umubiri w'uyu wahoze ari papa uza kuburuhukiye muri bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero. Ku wa kane w'iki cyumweru kije, Papa Francisco azamusomera misa yo kumushyingura ku rubuga rwitiriwe Mutagatifu Petero. Ubwo yatunguraga isi yose mu 2013 agatangaza ko yeguye, Benedicto yavuze ko atagifite imbaraga zaba iz'umubiri n'izo mu mutwe ku buryo yabasha kuzuza inshingano nka papa. Kuva wagiriye mu kiruhuko cy'izabukuru ntiyakunze kugaragara mu ruhame. Imyaka ya nyuma y'ubuzima bwe yayihariye umwiherero n'isengesho aho yabaga mu kigo cy'abihaye Imana cya Vatikani. Mu ibaruwa yo mu 2018 yandikiye ikinyamakuru Corriere della Sera cyo mu Butaliyani, yasobanuye uburyo imbaraga ze z'umubiri zigenda zigabanuka cyane. Avuga ko ari imbere mu rugendo rwerekeza imuhira. Papa Benedicto amazina ye yiswe n'ababyeyi ni Joseph Ratzinger. Yavutse mu mwaka w'1927 i Makatilam mu Budage. Imyaka ye y'ubuto yayimaze mu gace ko mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'Ubudage hafi n'umupaka icyo gihugu gihana na Autriche. Yinjiye mu iseminari umwaka umwe mbere y'uko intambara ya kabiri y'isi itangira, ndetse yaje no kwinjizwa mu gisirikare cy'Ubudage aho yakoze mu ishami ryari rishinzwe guhangana n'indege z'umwanzi mbere yo gutoroka igisirikare mu minsi ya nyuma y'iyo ntambara. Yahise asubira gukomeza amasomo ye y'iyobokamana, hanyuma mu 1951 ahabwa ubupadiri. Nyuma y'imyaka yamaze akora nk'umwarimu ari n'umujyanama w'inama ya kabiri ya Vatikani, mu 1977 Papa Paul wa gatandatu yagennye Ratzinger nk'umwepiskopi wa Munich na Freising, ndetse nyuma za no kumugira karidinari. Ratzinger yamaze imyaka 20 ari umukuru w'ishami rikomeye rishinzwe amahame y'ukwemera Vatikani, kandi yari inshuti ya hafi n'umujyanama wa Papa Yohani Paulo wa kabiri. Mu kwa kane k'2005 yayoboye misa yo gushyingura Yohani Paulo wa kabiri, ndetse muri uko kwezi aza gutorerwa kuba umushumba wa Kiliziya Gatolika wa 265. Igihe cye cy'ubuyobozi nka papa cyaranzwe n'ibibazo bishingiye ku mahano yo gusambanya abana yavugwaga kuri bamwe mu bayobozi ba Kiliziya. Ibyo byari byaratangiye kugaragara ku buyobozi bw'uwo yasimbuye. Igisubizo cye kuri ibyo bibazo cyabayemo kwirukana abapadiri no gusura kanasaba imbabazi abagizweho ingaruka n'ayo mahano. Raporo yasohotse mu kwa mbere k'umwaka w'2022 dusoje yamushinje kunanirwa kugira icyo akora ku bibazo nk'ibyo bine ubwo yari umwepiskopi wa Munich. Mu ibaruwa yashyizwe ahagaragara na leta ya Vatikani, Papa Benedicto yemeye ibyo yise amakosa mu gukemura ibirego by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Aha yavuze ko icyo ashoboye gukora gusa ari ukugaragariza abagizweho ingaruka n'ayo mahano ko atewe ikimwaro cyinshi, agahinda kenshi n'ibyababayeho, kandi abasabye imbabazi abikuye ku mutima. Mu 2006 ijambo Papa Benedicto yavugiye i Regensburg ryakuruye imyigaragambyo kubo mu idini ya Isilamu hirya no hino ku isi. Mu ijambo rye yasubiyemo amagambo uwahoze ari umwami w'abami w'ubwami bwa Byzantine yigeze kuvuga bamwe mu bayisilamu bafata nk'ayibasira idini yabo. Mu 2013 umukozi we wo mu rugo yahamijwe icyaha cyo gusohora inyandiko zikomeye kandi zibanga mu byumba bya papa no kuziha abanyamakuru. Ubwo Benedicto yajyaga mu kiruhuko cy'izabukuru, Bwana Brennan Purcell, umwe mu banditsi ibitabo bivuga ku buzima bw'uyu mupapa, yabwiye Ijwi rya Amerika ko azibukwa cyane nk'umwarimu. Yagize ati, umurage we nka papa uzakomeza kugaragara mu nyandiko ze, hejuru ya byose muri katesheze, mu mabaruwa yagiye yandika, ndetse no mu nyandiko nyinshi zitandukanye. Hanyuma rero ku bantu bakunda gusoma gusa ibiri kuri interineti, bashobora kwibonera uburyo uyu mugabo yatanze umusanzu ukomeye ku nyigisho za Kiliziya. Padiri Thomas Rees wo kuri kaminuza ya Georgetown muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko Benedicto yari afite ibitekerezo bikomeye ku mahame, amavugurura n'imigenzo bya Kiliziya, ndetse ko atatinyaga gukurikirana abapadiri n'abandi bihaye Imana batemeranyaga nawe, akenshi agerageza kubacecekesha. Urakoze Temistokle Mutijima, Imana imwakire.
Tubabwire ko mu ijoro ryo kwa gatandatu rishyira iki cyumweru Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yumvikanye yikoma amahanga ko yatumye ibintu birushaho kuzamba hagati y'igihugu cye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu ijambo yagejeje ku Banyarwanda risoza umwaka wa 2022. Mugenzi wacu Eric Bagira ubusa yakurikiranye iryo jambo adutegurira inkuru irambuye. Mu bidakunze kuba havuga ijambo risoza umwaka kuri iyi nshuro Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ageze ijambo ku Banyarwanda n'abaturarwanda risoza umwaka wa 2022 mu gice cyaryo kinini yumvikanye mu rurimi rw'icyongereza. Ni ijambo ryibanze cyane ku mibanire y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Kagame yavuze ko imibanire y'u Rwanda n'akarere yifashe neza ariko ko havutse ibibazo hagati ya Kinshasa na Kigali. Umwaka wa 2022 urangiye ibihugu byombi birebana y'ingwe. Atangiye kugaruka kuri ibyo bibazo by'imibanire y'ibihugu byombi, Perezida Kagame yahise ahindura ava mu Kinyarwanda akoresha Icyongereza. Yashimye abahuza mu biganiro bya Rwanda muri Angola na Nairobi muri Kenya mu gushaka umuti w'ibibazo biri mu bihugu byombi. Gusa Bwana Kagame yanenze imyitwarire y'ibihugu by'amahanga mu bibazo hagati y'u Rwanda na Kongo. Yavuze ko kugeza ubu amahanga arushaho kubizambyaho kubikemura. It is disappointing that the international community pays lip service to peace and actually ends up complicating. Birababaje kuba ibihugu by'amahanga byishyura ikiguzi ku kugarura amahoro ariko bikarangira ari byo bikomeje ibibazo ku nzira akarere kaba kafashe mu kubikemura. Nyuma yo gutakaza za miliyari z'amadolari mu kugarura amahoro mu myaka isaga 20, ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo cyarushijeho kuzamba kurusha ibindi bihe. Amwe mu mahanga ashinja u Rwanda nubwo baba bazi ko inshingano nyakuri ari iza leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abo bo hanze bakomeza kwanga kugaragaza isoko y'ikibazo nta handi. Icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa kitagira igisobanuro nyakuri. This is a very expensive lie which makes no logical sense. Perezida Kagame yavuze ko amahanga yirengagiza ukuri agamije gusigasira inyungu zayo. Yavuze ko nubwo itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye muri raporo yazo zagaragaje imikoranire hagati y'umutwe n'indi mitwe yitwaje intwaro ndetse n'ingabo za Kongo FARDC, iyo raporo itagaragaje ko hakomeza kuzamuka imvugo ziy'uburwango uboshye zidafite ingaruka. Mu ijambo rye Perezida Kagame akibaza niba kuba Kongo idashoboye kwikemurira ibibazo byabazwa u Rwanda. The reason this situation prevails is because impamvu ibi bikomeza nuko Kongo idashaka cyangwa idashoboye kwiyobora. U Rwanda rwaba urwa mbere mu guhura n'ingaruka za kiriya gihugu kinini cyane. Mu ijambo rye kandi Perezida Kagame yibukije ko u Rwanda habereye ku isonga rucumbikiye ibihumbi by'abanyekongo bigera muri 70 kandi ko bakomeje guhungira mu Rwanda. Nyamara ngo amahanga avuga ko ibyo bitabaho. Yashimangiye ko igihe cyose bazashakira gusubira mu gihugu cyabo nta uzabakumira. Rwanda will not accept to bear the burden for the DRC's responsibilities. U Rwanda ntiruzemera kwikorera imitwaro ya Kongo. Dufite imitwaro iduhagije ubwacu kandi tuzakomeza kubikora uko dushoboye. Uburyo bw'impunzi za Kongo zizashaka gutahuka bugomba kuzubahirizwa mu mutekano kandi buzihesha agaciro. Igihe cyose u Rwanda ntiruzazikumira gutaha nizibishaka. Going home in any way they choose. Mu ijambo yageneye Abanyarwanda n'abaturarwanda karikwiza ku mbuga nkoranyambaga nawe Madame Victoire Ingabire Umuhoza uyobora ishyaka Darufa umurinzi ritaremerwa gukorera mu Rwanda yagarutse ku mibanire y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu agasanga gutsimbataza inzira y'ibiganiro yaba inkingi ikomeye y'umuti w'ibibazo hagati y'ibihugu byombi. Nkuko aho zari umukuru wa Kenya nyakubahwa Perezida Uhuru yabivuze, iki si igihe cyo gutungwana intoki. Kuri nje ni igihe cyo gushyira imbere inyungu z'abaturage bayoborwa mu bihugu byose byo mu karere. Hagashakirwa mu nzira z'ibiganiro uko ibibazo ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari bifitanye, uko ibyo bibazo byakemurwa cyane kubijyanye n'umutekano, impunzi n'uburyo bwo gukorana ubucuruzi bwubahirije amategeko ku buryo abaturage ba buri gihugu babyungukiramo. Umwaka wa 2022 urangiye u Rwanda rushinjwa n'ibihugu bya rutura birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubudage n'ibindi gufasha umutwe wa M23 uhungabanya umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Rwamye rubihakana ahubwo narwo rugashinja Kongo gushyigikira umutwe wa FDLR ruvuga ko
wiganjemo abasize baruhekuye mu 1994. Mu bindi Perezida Kagame yavuze ko byagenze neza mu 2022 harimo izamuka ry'ubukungu bw'igihugu nyuma yo guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Kagame akizeza ko mu mwaka uza 2023 bizakomeza kuba byiza. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. Eric Bagira ubusa ndagushimiye kandi umwaka mushya muhire. Ijwi ry'Amerika uruwa mbere uri igitego. Dusaba Imana uyu mwaka twese uzatubere mwiza kuruta ushize kandi tuyishimire cyane kuba ikiduhagaritse dushima ibyo idukorera byose. Nongere nibutse abatwumva ko iyi ari radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi mu kiganiro cyihariye ku munsi w'ubunani dutangiye umwaka mushya wa 2023. Mu kanya turabagezaho intashyo z'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika batunyujijeho. Murabiza kenshi Noheli n'ubunani abantu benshi barabijyanisha. Ntimutangazwe cyangwa se ngo mutungurwe no kumva abantu bakomeje kwifuriza inshuti n'abavandimwe Noheli n'ubunani. Reka tubaho umwanya. Jewe ku izina ry'iwanje nitwa Munezero Esperance, abandi muri Kongo mu nkambi ya Rusenda. Ukuvuga ngo ntahije uwa mbere na mbere umugabo wanje twa Musafiri Oscar ari mu Kibitoki. Nongera ngatasha uwo bita Mutama Geregori ari we databukwe ari Ngozi muri komine Marangara. Ngatasha Beatrice muramukazi wanje ari Ngozi muri komine Marangara. Ngatasha mazina wanje Esperance ari nawe muramukazi wanje nyene nawe nyene ari Ngozi muri komine Marangara. Ngatasha uwo bita Muyomba Ibrahimu dogiteri mu Kirundo, ndabipfurije Noel nziza na bonane nziza. Ngasubira ngatasha uwo bita Mugisha ari imisisi n'umusoda akora mu gisoda ca leta muri FARDC, ndamuramukije ndamwipfuriza umwaka mushasha mwiza, Imana bahezagire. Jewe nitwa Nahigombe Sandrine, nkaba ndi mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kambi ya Rusenda. Muntu mbere kwipfuriza Noel nziza n'umwaka mushasha ku bagenzi inshuti n'ababanyi, nifuje gutasha ntahije umwana wa mbere wanza wanje nkunda cyane Totobya kuta batazira acha pupa n'umukurikira bita Espoir Kashindi. Acangaruka nkatasha papa na mama wanje bari ngaha nyene mu nkambi ya Rusenda. Nkacanja mu gihugu cy'u Burundi nkatasha bene wacu bari hariya muri komine Nyanzarake province Makamba. Hariho mukuru wanje yitwa Harerimana Jacqueline n'abana biwe bose n'umugabo wiwe. Nkatasha n'umukunzi wanje nigeze gukunda ubwa mbere mu buzima bwanje, my one love, yitwa Crescent. Kamunezero Espoir mu kambi ya Rusenda, kama kwifuriza umwaka mushasha bakurikira. Ndatasha mama wanje na papa wanje ba mu nkambi ya Rusenda. Ndatasha batonya banje bose, ndatasha n'abagenzi banzi kwizina, ndatasha n'abashefu dukorana mu mugwi, ndatasha n'abashefu baseva aho bari hose. Imana ibahereze gushika mu mwaka mushasha. Nitwa Manirakiza Stefania, nkaba mba hano mu nkambi ya Rusenda. Nshatse kwifuriza umwaka mushasha aba bakurikira. Ndifuriza umwaka mushasha mukuru wanje yitwa Nzeyimana Liberata wa mu Kanyosha mu Kajiji n'umugabo we n'umuryango we n'abana biwe bose. Nifurije umwaka mushasha mukuru wanje aba ahantu kumuyira muri komine Kanyosha, nawe ndamwifuriza umwaka mushasha awuje ntumuge kandi awurambe mwawugeremwe amahoro n'umugisha. Nkaba nongeye kwifuriza umwaka mushasha umuhungu wanje yitwa Ngezabera Jonathan ari muri Kenya. Nkaba nongeye kwifuriza umwaka mushasha umuhungu wanje ari muri Amerika yitwa James na mushikiwe Nekoda. Bose ndabifuriza umwaka mushasha babere uw'amata n'ubuki. Nshuti banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, mu mwanya turakomeza kubatumikira. Nagira ngo ariko mbonereho akanya nshimire mwe mukomeje kutugirira icyizere no kutuba hafi. Nshimiye by'umwihariko mwe mwafashe umwanya mugakurikira ibiganiro byacu bitandukanye, namwe mwaduhaye inama n'ibitekerezo. Narakoze cyane. Karibu kuri radio yanyu no muri uyu mwaka dutangiye tuzakomeza uwo mubano. Izindi ntashyo. Abazina banyita Niyonzima Juma, ndi muri Uganda mu kampu ya Orukinga ruka i Burundi mu ntara y'Imuyinga komine Giteranyi. Nifuje gusuhuza inshuti n'abagenzi
uwa mbere ashika ku mutima cyane yari mama yanyibarutse niwe na Stasia aba mu Giteranyi ku Kigwegwe. Hanyuma n'uwo bita Rwasa Rajabu ari Rumandari muri komine Giteranyi, n'uwo bita Ndururutse Haridi ari i Bujumbura. Tubifuriza Noheli nziza n'umwaka musha muhire. Ndi Ndayishimiye Alice, ndi mu gihugu cya Uganda, ndi impunzi muri Orukinga. Nifuje kuramutsa inshuti zanje n'umuryango biri mu gihugu cy'u Burundi. Ndaramutsa Elizabeth bavukana na Maria Nsaguye ari mu gihugu cya Uganda, ndabaramutsa mwese. Nifuje kuramutsa mama mudogo Elizabeth na bamana ariyo mwese. Nje mabukwe ndamuramutsa Elizabeth ari mu Rumonge na baramwanje Manasi. Noheli nziza mwese, ndabifurije umwaka mwiza mwese mu buryo ntubajye. Amazina banyita Bizarishaka Jamali, ndi mu nkambi muri Rukinga mu gihugu cyo mu Uganda. Ariko nturuka mu Burundi, ngomba nsuhuze papa wange Gwasa Ndurugwiza Viatori aba mu Burundi komine Bugabira. Nagomba ndamutse mwene wabo witase Buhinja, nabo nyine babana ngaho kuri ku mutumba wa Kigoma. Rewe data wacu umuhungu wiwe bita Basita babana ngaho nyene ibona Imana. Ndamutse Mutama, ndamutse Buyaga, ndamutse mwene wacu Itaruhere, ndamutse Muyovu, ndamutse Sendegeya, ndamutse Makoti, bashiki banje Mpenderi, Natalia, Duburi, abose ndabaramutse. Ego ndabifuriza umwaka musasa. Nshuti mwarimo duteze amatwi, aha niho ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi w'ubunani tugisoreje. Nongere nshimire abakiriye intashyo mwumvise mu kanya n'abamfashije kwegeranya no kubagezaho ibi biganiro muri iyi minota 30 tumaranye. Nifurije umwaka mushya muhire abanyamakuru bose dukorana ku Ijwi rya Amerika i Washington DC n'ahandi, n'abandi mwese duhuriye ku mwuga w'itangazamakuru aho muri hose. Ndifuriza umwaka mushya muhire abantu bose babaye abatumirwa mu biganiro byacu bitandukanye, cyane cyane muri Isanga, by'umwihariko abo mu rwego rw'ubuvuzi badufashe gukomeza kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu. Mwese nshuti bakunzi n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika aho muri hose, nongere mbashimire ko mwemeye ko tuzindukana mukamukomeje kutubera inshuti nyanshuti. Umwaka mwiza w'amata n'ubuki. Amajwi mwumvise muri kiganiro yashyizwe hamwe na RYA Bigirimana. Ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye twongera kubifuriza umwaka w'imigisha, amahoro n'ibyishimo. Mugubwe neza rero, turongera guhura mu bindi biganiro.